Ugaruruku bunene ibwejete kwa kagita kame yake 10 Wero TV twethirite turi rithore ya kuma turene na kinyanthi gorone yonthe na nandi ndene ntukwe 16 cijite tugakuretera manto ja manene na ja mwanya utarara kuona TV ne kaire ibwega ni untu bagu twitikia kame yake 10 na gututwikithia na mbemwe Wero TV ni twe rumuri rwa amiru ketheka mutegeri bwega ntuba kuona kanya kugwatana na bawo twikiri Wero juma thaithato magurija maguta nigintu kithirito gikiarirwa bunene na kinya maandamano jama kadha jakioneka mwambiririo ne jwa kiumege kiugendi bugitwika mpanga na ntaira ya mpwe kiendeka guchuwa kienda kuthia na kwina miangarama ya uturo rais ntukuya narua ethirwa kiariria untu bubu na gutarire magurija maguta ja kethura ja kinama untu nandikira kirio ni gukirire na gwetera kuona ure bubu bugakarikana ni kumene na bubu nirio utukubona aro mutegeri tugukore no gwetikia wirane bwa magurija maguta kwinama na ngarama ya uturo gukarabwega utukubona aro turi kure no gwetikia magurija maguta ja kethura ja kinama na kuthia ngarama ya uturo rane about kurukira 23578 jire ithatu ithano mugwanje nyanya namba iwite na marekinya jare ko kaigwa gwankuru kino ithiro gitika gicoke gyaku gukurukira Facebook na YouTube alaturi live kagitene gaka cyane jamoja tukubanganire cyo tukubona aru akirinda to chieto Yarato kudhurani akirinda to cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Rais Ruto kwareria magurija maguta akiuga jake na marua Professor Naitule kwareria magurija maguta nthigurone Mwana wa gavana wa Bairaja Meru Anita Kendi Murungi kunogo kwa narua tugakuretera gicunchike bithatu kia rungono rwa mwanya Meru Marandu Wega nuntu bogeta na mbere kurumira ntso chetu mitagwa ntinyari kinyomo na niro mathithio tukubona arua ni Maureen Kirimi tukenjira ntso chetu nje mwa kuma kamwembe netigina kimakona kithikiro nyuma ya kwithukirwo tukubagukira na arua karikarire niritigete antu bari batete oturo omwari mwekruwo kurubo miaka 68 na unge ureni mukaria wa muchie jojo odobubuge kirwa kirore ni munene wa borithi wa Tharakani thiza kaya zingeno ure kinyotarire tie mtungi na tsanambere kwa mukiro tungatamiru kiregerera kurita rithati mwire Nicholas Chabare na reported yesterday walimuua Nikiriro kia amaithori wa mwaki ungene na ororo na kinya ogwaya abwingi kiraki na family mokuma antere echa akamwembe chukaiga bang'ombe nyuma ya kwithukirwa otugo bagukira emunthe ni maitha na gutigira anto obaire boragitwe oromwe ene ngina agwa ana ababa na kinya muntu unge uraruta ngwe muchi ojo. The attackers whom we are suspecting that one was armed with a firearm which we have not known what type of a firearm did fired 2 rounds on the earth to scare there would be respondents who could have responded to the incident. They did escape without any reported theft. na mikoro eyo ni kumenyeka ni kuoneka ngechiria kera mitume na ndayo mwe ku kona undu chuo gikarika kuringa no gwa juma rajete tike marai na batana aria kana batue ne mamoriko nundu ingi uara engangere gumare aringa ore rire ngatathungire thuru kwe mamore na makurekia ngugeu maguma garuka makena thi na rotia ni monata maundu
domestic violence kana mbara cia kimucii. Kuringana na family no boende batigitwo gwajani ibonene nonto kinya athuganirwo ababa ruthiro nyamububu batikweba kuwatwa. Tumetishwa for wrong, tumestak, tumeenda mpaka kotini lakini hatuonangi haki. Bau turi tutiramenya na ku tugicoka atia nondu acio mararutire wira ucio guti mundu tumenyetwa nayo uriku na soba thirikari teke tubeta information wana iriku na ni turamaboya matutethererie. To the members of the public in the first instance is that they should not go by speculations or rather go to the extent of maybe trying to revenge on people who could be innocent, but they give information to whichever office, be it in confidence or openly, so that we can be able to unearth and get the perpetrators of this heinous act. Kuma Chukaigamba Ng'ombe, Peter Nicholas, Chabari. Rais William Ruto na atumirite atekire ntumiri ya mweri 20 ya April magurija maguta ja diesel jakena maonde thirikari titana mbere kwithuranira kenda kukura Kenya kire kinyamara gegwitia kwa magurija maguta kura kureti ni ndo ya Israeli, Amerika na Iran akiaria kire rwaria rwa amwe na gwatimbaru bando angitio kamati muchini jo Mombasa. Ruto augite diesel ikena mana chiringi 10 nyuma ya gwikagikaro nabo nikenda kuona Kenya bate kunyamara ni ngarama ya iguru ya utoro. Nyuma ya Rais William Ruto gucokera za Nthigurune na ciumiretie ntuko ya narua kwariria mathina jatikite Nthiguru ukonie gwitia kwa magurija maguta akiuga kwambiria mweri jwa 6 bakeneka magurija diesel na chiringi 10. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Akiuga kumania na mubango jwa thirikari cia Nthiguru mwanya kana na kimonimoni G2G abage atigira gukethirwo kuri na maguta ja kung'ana ata Nthigurune. Thirdly, through the government-to-government fuel supply framework, we have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. Na bwatongeria barwangiro kamatibwa mwingi ende baugeta ni betikaniretia na thirikari na kurungika mugomo biriri na teoria baraugete ni kiumia kimwaki nkuruki abakioria mandereba gucokia ngari barabarene. We've called off the strike. We had suspended the strike, but we've called it off. So we will not have strike next week. We are going to work. Thank you. His Excellency the President of the Republic of Kenya, as the transport sector, we are happy with what you've come up with, and we are going to support the government. The government belongs to us. We want to thank the governor of Nairobi because we know that the county of Nairobi lost a lot of money, and we agreed with him that we have to work together to make sure that everything is going to work. Everybody to return the vehicles on the road, and for the entire country to understand that I think there is an economy here to save, and we are all looking forward to His Excellency to ensure that he drives the agenda of public transport. To us, we've lost more than enough. People have died because of stress and pressure. Na yetu ni kushukuru kwa sababu we've moved a step in the best direction as an industry. Rais Ruto agituma ntomo wake ribaria akuga ni bagutonyithia siasa kirigisanga kiki kia magurija maguta. I know there are those who are trying to turn this global crisis into politics. People seeking to exploit public pain for political gain, making reckless claims and pretending there are easy options. But leadership requires honesty, not political opportunism or playing
populist politics. The reality is that no country can completely escape the global oil shock of this magnitude. Even advanced economies with far greater financial resources than Kenya are facing similar challenges. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakithenchi. To reduce Professor Gitile Naitole augete ogambi bona Robert Rais Ruto ni bwege maguta ni untubote na otethio burukire ya Kenya. Naitole akiuga kweneka maguri ja maguta na chiringi 10 ni untuburu botethura bokiringithia na kuguna Mukenya onde augete maguta ta diesel jabatera kwena machiringi 74 onde urameneretie twara kugura maguta na mubango ja thirikari kirithirikari na chomba G2G akiuga Kenya ebatera guchoka kire mubango weja ni wakandarathi kiri biashara je. Anthony Kathenya naranirite nawe na gututumira ripoti je. Tunyume ya Rais William Ruto kwa nilate thirikari kemene bei ya maguta ma diesel na silingi 10 mutaalamu wa wathani no tongere Professor Gitile Naitole liwa ruga mpongerio ni musetho munene na kila thirikari batere kuthithia ni kwimania bei ya diesel na silingi 76. Professor Gitile Naitole akiuga diesel ni atumagirwa kwa wingi ni akenya baki wangu kiande na that's a joke kitha no kwenda kubwithia Kenya baburi kuruta 76 shillings iraba itethetie tete tringe 10 diesel niera etawa energy ya antu maskini no ndo diesel itractor ya kurema muunda diesel etumaira malori ya kuruta bia kuria mundene ba ya iketi sokone diesel ya wetate ya utumira transport matatu na buses cionthe diesel cio utumira. Professor Gitile akimenagiria nene babia mabieti de matatu ni kwaga kwaliria mathina mongwa malama kwinyire wendia no guribu amaguta meathina example ya ginya baba organized boycott kana mugomo yu ikona niene kwina thina na sana kuruira antu ba Kenya no ntu muntu aritumira u aitaga akahukumu na mbeja cienu ire itura buiyo agawa mugomo yu kuthira na chiringi 10 chiringi 10 you worth those 17 and to about 17 people are they worth the 10 shillings you know getha no kwenda weta momo eta momo boa yare ga weta mugomo genda weta guria mbia jambugumo amwe nogu Professor Gitile Naitole aruga kithiro thirikari na umakire kuthire thinene agore maguta ebateire kwambiria na kwebera thukweno gwitukira gutejinire mubango wa G2G na gucoke mubango sindaniri bwa kandarathi yoguri na wende bwa maguta. Professor Gitile akithije na mbele na kwendekithia gutejinire wanki amepra abure kwa bale na kintu kiu aweta G2G ndindi nyoro is right G2G ekuwete mwoko ya na mauria maomu lakini kuyagurigiria ukarakananio ukaitagerera eto open tender system okay auriba mauta bakaringa tender barabaina bakaitaguria mauta onaya bayona ya mauria manini the country will do better. Kuma muje muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Tongere bamubaki amakia basi ni bachumirete kumenere tongere ba Rais William Ruto bakiugana kwathura munini wawe Professor Kithure Kindiki barugarire arari omeyanze guru araringire minister Karibande ne Kipchumba Murkomen kumurarire mantu jathina ya maguta onde abatere kunenkera munini wawe ngugeje ni bakore Kindiki kuraithire mwerekera jwajo gisiasa bakiwa gutina nkanja muritanirie ngugeje umwe gatigati ka Rais na munini wawe na wakiaria na Kindiki aoneka gwitetera na kurikia ati thirikarine aririte wega bongo ataniro kwithirwe kioneka Yokarin tukwenene onde atongeria nkabo batrimanete South Imenti kire mambura za kunogokia mwana wa Kiraito Murungi urani mutongeri oro ringithana gwa bunene na kiama kia bas tuti ya malako na siasa. Hii kiti ambayo tumepewa na Mungu because 3-4 years ago nobody believed that Kindiki will become the deputy president of this country. Now sisi tumepewa kipawa na Mungu. Nyinyi mna siasa zenu. I was saying it is
like you making food in your own house, then you leave it, and then you go tomorrow. If you are told you are the one who drew out and deputy president, ambao mmepewa ili mkatafute mwingine, who you are not sure whether you are going to get. Ende onde siasa itonekete mambrene jau ne chiumbukiete mutindo na chio kiumburwa ne Mutuma Kalembe na Mwirigi Karenga barane atongere bakiama kia bas mugwejwa na juju kierekerwa Rais Ruto bakiwa na njeretia kuone mene mwana wao Professor Kithure Kindiki. Atwike twina thina muno no ntulu kuona kinya gitike deputy president kira gwikia Ameru iturone uma Ameru bakarite gitike una rieto wake, lakini bara bakarite gitike deputy president wa Kenya ni mtu gwetwa Onesmus Kipchumba Murkomen. Rira president wetu arali ndigoro ikiaome mtu ra atigete anenka atigere mamdaraka chakwa athandegoro ni Kipchumba Murkomen, mtu wao kuma Kalenjini, mwana wetu Kithure Kindiki ituroni ara ikonjete ogwikonja kungwa haiga na tharaka ino arete anto aba magana jaire lakini yote kwa demanto ya Kenya ro kwendia mbao no ndiro kona tumbi ro kwendia mbao ro kona Opiyo Ndanyi ro kwendia mbao ro kona Kipchumba Murkomen powers tiao ye supersede tia deputy president. Nibaugite thineje bakamitwira ntaira moroto George rego chore merwete wa ite yake ende itebiri na gitio na weti na mbere takuthithia mikakati tukia makia bas kuona na tuga capture power no ntuthayo tio twenio biria twenio ikuria kunywa kwithwa twena guns dene America gitamite kwithwa ikigara maigi ikora ngari te routing na kwambira gupora supermarket iu nio ntatuira twena cho kire thirikari na itebira tukwa twena bio taki turenda ite biena there ite bigweka Ameru amwe ite bigweshimiwa na power ira tukwenda gwetia tijera ya Oburu Odinga i power ekwegwa heshima na ntubetu ba karabu bwega na mwankera thaiji iturekete kumenya mwana inchi na aterwe ote MP mukaretie ote senator mukaretie ote governor mukaretie ote mundore ko mukaretie na nondo totageto kona kwena that lacuna kana kwena that space ni onondo kama kambas kikwenda kojurira kigwate Ameru bojure embasine tongere komberenge tokamate Ameru pambire kwa heshima. Amona bo wakiaria kire mathiko jani takiendi ura ni mwana wa gavana Kiraitu Kindiki na inyirete bata ya urumo gatigate ka Ameru akiuga mbita itumagira bwaga ndere atana bangi no mwa bautatanira ni untu bwa siasa. You, brothers and sisters, members of the Ameru community, to remain united, to stand with one another, and although we may not agree on all the issues, because we can never agree on all the issues, especially political issues and other issues, we must know the bottom line is that we are one community and we must remain united in the matters that put us together. Those of us who are still active in politics, I feel very embarrassed to see you or me disrespecting one another simply because of political differences. It is ugly, untidy, uncouth, and uncultural. Because sisi zote hapa Wameru tuko na serikali yetu, wacha hii serikali ya taifa ya Kenya, tuko na serikali ya nyumbani hapa ambayo inaongozwa na Njuri Ncheke. Tukubona no turekore no gwetikia magorija maguteja ketho jakena mana kuthia ngarama ya utoro no kwana jaka magorija maguta jaketho jakena mana kuthia ngarama ya utoro anthome tumiri jiritha tumire tumaruka Omwa akethirwa akiuga the prices won't go down aretwa Mugambi Bere since the same president promising us low prices is a very person behind the high fuel prices. Ambu Kenya kuga hope so. Spice Gitonga kuga no, it's a +1 -1 thing. Na Isaya Shefanda kugulisikia wapi eta nambira kwa na baote kurukina zo gitika gichoki yaku kurukira Facebook na Kenya YouTube atumarukia nini ture marando twachokera ni mithikale nturi na Peter Munyago trimana ntuko ya narwa kebebe motambo.
University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Omiaka ikeja na gukuruka miunda niarage gukurukira baria bejere mbere yetu bamirimaga bamirudira na kwithondekera toro kumakireo ende narua tukuruguria yukuririru riori kithwa nthiguruni kugaruka o uria kugukea no rurijoru rukumijukia na kumithonga nkuruki ndira mugetu jongo gikagita kainge mono na yuyiri tore akwa ankwenda kunengaria kintu kirere onandi mantu ya meru inya enjero muzetune oduria munoru murimi saruruku ni sokete rojuro uremi rugo kinya atukuri ontore bobo ajakiri Weru TV. Ni Jumatano cionthe kwambiria thaa 2:20 cia ugoro ajandene ya Weru TV kiri mubango jo murimi charuruku na uninele wa kithinji ugakorokirwa. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi.
tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi butingana na bongi kinyaburi ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja classy haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai. Turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionthe kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Antobati non tuire bwao ijamote jote na meri ende antobati nanteto beda irobe mitumo mukabubanine nanande meri eri kankroki moroto jwara mekinyankroki Wero TV negociaro kairi na kirigociaro goko kwena tojo mwanya toto dongi to wiki kidhurano kijete na kinyanyuma ya kidhurano Phineas Imana tukori barabari utongeria nebyo birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kianga tonyi inya kinyagigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri nteto ore gutunduka Mutembei Edward Aramisi Chonde etaira makurungune ja power ku kaithangi kimono oje nwe muthonji wa mwerekera jogi siasa ntinyari wa kinywa Njuma yetana tugetika okanlo weekendi agakuretera nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya oje akarongi kamatha na kiume gyakwa gagitamburukia ethera gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa Kithenji agakuingira kithiorore siasa cia Sunday itechunki ore chumirete na ngerano cia migwi kenda gukubanganira kiume gyaku gikiambiria ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe ije tinte twake ije inkoro ya kiremara ichwa. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged,
and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Nonto bako na kanya gwetana mbera kurumira nteso chetu gichokera mithikali nturi na Peter Munya baraba ere bakorwira gitikia ugavana kithurano kijithani batemanitia mwakire mambura ja mathiko ntereti atikania mithika akiugari na mubango ja kuguna bonene amero atonyotongire ne akiuga gutiwe ugatejanirwa na rite kinya kirindu kembithi gutigira bate gutigwa omekiro tongera na wakiaria Peter Munya augite kuma kwebera gitene gutengugia bata ya ritiro mukari wa Meru. Brian Kimathi na report hije. Naibo trima na bwenge kuru na imbendete o supportinge kuru na imbendete nge kuru muno etabui bange bombera ntukumbende boliongera na chore bakwa redare mpinda ritete ngoe inda ritete ngoe mwankanka unamuro Nikiri mathiko ja umwera elodhugwa ntere cia mbaranga wandia karamatigania East jakireta mwanene bagi siasa bareo mithikari nturi na Peter Munya bare bakumeria giti kia ugavana ja kaunti ya Meru mata debange waboliongira nara kiani netokaria nange boera anyani ndete na gavana 2027 abune atabukua ibokwa nanchoka keo ndo mbete kia gavana Oni bitete yaba netiangavana karombo tekinge mukairwa imuntu story inge Ninare rinturi aririria mantu ja utongeria akiatha nthuki mbithire guswa ite mwanya kuregana na usiendi bathurwa nikenda kweberia thina ira siriku thai cia utongoria. I want to encourage you muendelee ivo. I can see a future in you. I can see good leaders. You can only now grow better. We are ready to mentor you. Sababu sisi tunaenda kutoka kwa kiwanja. But hapa hawa vijana nimeona hapa ni vijana ambao maisha yao mbeleni wanaweza na wako na uwezo wa kuongoza watu. But I'll tell you, you have to be selfless. You must be patriotic. You must be very clear in your mind that whatever you want kwa siasa sio kupata nafasi ya siasa kwenda kunitajirisha. Na tuko kwa shinda hii sababu viongozi wale wengi kazi yao ile mingi ni kwenda kutafuta mali na hakuna mali kwa siasa. So hata wakati mnaona watu wanakufa pale hakuna mtu anaongea, shinda si kwa Meru zimejaa, hakuna mtu anaongea, is because they don't want to destabilize or disturb the status quo. Nawe Peter Munya akiendereithia na rwaria rwa maendeleo na kugweta ja moja maendeleo kaja atiganirirwa kuma gitine kia gavana ja kaunti ya Meru. Ndu tukua thai tutete tuibara baiku githaba kumbe niko na gavana mi mwathani Murungu atukaria tukinye kabalabala kwa rairua ivo kurikana inda kaikirite kinya mubango ne woni ta kaikirite na ripoti ino nara kwa kera na anda kaikirite kawa priority ivo kumya bo kwa karikire ndi kuuma kiripoti la Weru TV kuma tigania mbita Brian Kimathi. Mwingine jokinyete mathikone ja mwari wa gavana wa Bairi wa Meru Kiraitu Murungi no Anita Kendi Murungi mathiko jaraja kinyane atongeria kathumba bare munini rais magavana abunge na bangi nkabone arasiza chonekete kwebwa bunene kinyake thira siasa nibo kari mamburene jaja na wingi indikindike akioria Meru gukara na urumwe na Kiraitu kinyakiuga kuri na bata ya ngwataniro mutukikare no kari kiri mambura jaja katumenyithia nkuruke. Muthenya Jonaru atongeria bagi siasa bakanisa na bantura njogune wa mwenageni kuma kuraja ni bejite kiathone kia muthia kia mututi kia Anita Kendi urani mwana wa ura waringa bana Kiraitu Murungi na bakiaria bamwe bao bethira bakirita ntumiri cha kuboreria na kumiria njaeje. Wherever you are, just know that I'll miss you. Give it to me. I'll always love you in my heart.
Rest in peace, my dear daughter. Take heart. And the period you ruled or you took care of South Imenti, they will never forget. Ambia Mungu akupe nguvu ya kuvumilia na kukubali yaliyotendeka. Hakuna yale Mungu anaweza kushindwa. Nkoroki bamwe batongeria baruganita ninchamba na igukia we nikiretete amatongeria nto batengithugania bomba guchemania. You have brought the divergent opinions of Meru to a sitting in a period of 1 week. Tukaona Mithika Linturi yite kiathone gukwira pole igoro indirene kawira yite kiathone gukwira pole no kuwa Anita to mwa heroines. I was very surprised that Governor Kawira Mwangaza, who calls me Kingani, and I call her the drama queen, came to my house and we talked very well. She has made me discover positive aspects of humanity. The good in other people. DP Kedure Kendeke rombara wekere Meru ningwataniro gatigati kao na keba romba gutika kurwana unge kinya kedra bate kuiganwa siasa na wekere itomurungi akiwa giteke nekebati ukarwa na kuige kwa. Politics will come and go. There will be a no term somewhere, a one term somewhere, a two term somewhere, a long term somewhere. But eventually, all of us will remain here, members of this community. We will need each other. Wacha kwenda kutukana mwenzako na kumdhalilisha. Wewe sema wewe yuko 1 or 2 or 3 or long term, umalize. His Excellency, ni Mungu amekupatia hiyo kipawa. The Meru people might never see this position again into the future, because so far we have not had it mpaka now, until now. So let us use it when it is here. Keri potrante to shawero Juma reakwari eto ni mutuge kare. Pole sana Kirenjai ya Gavana Kirito Murungi na mwathani Nkoro ya Anita arekaga bare endete. Tugetana mbere na tuingi na ndi murandi jo gwakasi wejero nyange jo ambirire mwakene jo 2018 na jo abangiri kuri ka 2021 na jo abangiri gutumira milioni 900 na murandi jo abangi kuri wanithirikani neno ntunionje ne murandi ndi nyumene kwamenyekana ni irandure ajukitwe rere thirikari county gukurukira mewasi batikuria aja niyo ruji rukwithirwa rukingira gisanga sake mukawa jwa Leopard Rock na kio gitigete thirikari county murigo jwa nkurukia milioni 600 cha kuria muchunku mbeche iriretete nkuchanio muthuri murioki na kumulika mirandi ije iretwikite marandu na gekene gichunche kia bithatu kia rukondo rwa mwanya rwa Meru emarando. Ria mbere buruko na thirikari ya kaunti yumbite kuingirwa mbeca kumakirirwa ngirwa kigina kuma ki thirikari nene. Kaunti ya Meru awinio iri nandi kitumi tikingi ni irandu na irandu riri rumeni na mukawa ja Leopard Rock jura muchunku umwe aingirwe mukawa na juju na gwita kotini. So wakati ilibomolewa na ilipelekwa kotini, nafikiri county government ya wakati ule haikuweka maanani ipigane hiyo kesi vizuri, na ikafanya hiyo kesi tukapoteza, na arbitrator ama yoyote ule alikuwako hakufanya kitu mzuri. Kaunti ya Meru ikirore milioni kathumba ujone Titan Stochu ura wari minister wa kigina kagita kau. That French investor
is a call person. When I was the county government myself, after that judgment, I refused to pay that bill because I knew he was calling us. That hotel would not have costed more than 20 million to be paid, to be compensated. At some point, even the former justice, presiding judge of Meru County, Justice Mambaya, wanted to commit me in civil jail because I refused to pay that bill. And I said, over my dead body, I refused. So I also insist that the county government should not pay. Indibobo butegutarwa nuro mutongero mugongo Dr. Ruto augite akethirwa kiria mbesa iji mfuate rais alipe hiyo bill kwa sababu alisema. Kwa hivyo alisema na alisema tware na other leaders abunge waheshimiwa wa county assembly and His Excellency the President agreed to take that matter, to take up the matter and pay the debt for us. Na kuria kwa mbesa iji kutonekana nyumene kaunti ya Meru ya tonya mwankine. Nitupokete barua ya kuwa treasury ikarungika disbursements ira tuyukasia kuma kiri exchequer non tupwera nduri unikenda baita that better from the source, that is from the treasury banenkera muchonko wa wengiro kuma Meru illegally according to the court. Irandorere ritumete nandi kaunti ya Meru etwikane gwitena kwinama nikenda kwerenchana yomba kurigurwa mbesa iji kwamba Meru County inafaa ilipe 314 million na ukienda kuhesabu ile nyumba ilibomolewa hata inge cost 20 million wakisema ati loss of profits na hizo nafikiri hapo ndio tulianza kukosea. Umaba mantu irandorere retiromba kurewa kinyanyume kwi mutongerio mugongo akethwa akiriria aya kaunti ya Meru no irira ndune na minister wa treasury akiwa yesterday but kirira nduria Leopard Rock ewitia kanane bala Leopard Rock bawitia bakari milioni 129 or thereabout out of 521 300 million siatiwa itiri. The question should be now kwa duka ni koti ya umwere na wandi ya niro ni arbitrator atimbesi niri na baraba kwa absorb only 129 balance irekedreti ni atakubwiri ukarwa. The people of Meru must be told. Ontobobo na boera ndra murandi jwa siwench na jujo gutomatoria daiji no tomoka wajura president wougete akajorea akarera ndurira iba pushini arandurira ingiria sewage no tuirorere tete tarif turombe president kenombo nyawa koririra akire ariringi akomba kwethura mirandi iria iguthika ndene county Meru ne mbesa cia randu irikenda kuriwa ukabere na gutonya Meru itonya marandu na nkuruki. Serikali imetoa bilioni 1 ya kuboresha hospitali yetu ya Meru ili tuipandize ngazi. Nimesema hivi, tunaweka kilomita 17 Meru Town Tarmac Road at a cost of 3.5 billion. Ni kujenga soko ya Koromone at a cost of 1 billion shilling. Na ni mutongerio riko ukaithura uma mbwege mirandi eje. So hata I hope ile national government inatumia kufanya level 5 ikwe level 6 1 billion. I hope hii hatutaambiwa tunafaa tulipe. Hiyo nafikiri ni ile national government inatumia kufanya mambo ikwe bora. Thirikari tumba kweje promise kathithio ntu na bwete bwirite karomba irandu alafu mwicho ne wethire kumenya teka twatetekaga ni irandu twanenkairo kou very unfair, very unfortunate na utongeria jabo Muturi Murioki kirugono na mwanya Meru Emerando. Koti ya mawana ndini iruguritie koti cha magamba Germany ni untobore yabo karikete kenda kothia na kunyia kanya kare antu batumagira ndire bari na magamba koti ni untobobo bukirika kenda Kenya gutigira magamba Germany ninjate gutura koti ni taura kwithera gukionekanaga Dennis Bugendi na kujirite na gututumira ripoti eje.
mushini o maua kuri na wirigiro bakuruka kiribaria bagusumbulana na kurandurana ni mantu manini ni aria thirikari gukurukira rwangirwa mahakamani rugurite kotini ingi rwangirwa kotini ya maua iria bagwita na gisunku Small Claims Court kotini bakwathiriri na mawega jama ingi jari mutaratara jo mukwimo no bungi tomwanka muntu eke wakirwa kumutetera wega bungi mari ini gatika shiringi magana jari gwita ngiri mwaki na bungi gamba rere jo kiantuko inkai iria ni meri iria akirekareka. Tuko na furaha kubwa sana na tunataka kumshukuru our honorable the Chief Justice and President of the Republic of Kenya for gazetting Maua Small Claims Court. Hiyo inamaanisha kuwa tumewaletea koti ya madai madogo madogo hapa Maua. Itakuwa muhimu sana kwa wananchi wa Maua kwa sababu it is an accessible court. Ukikuja unaweza represent your matters alone, si lazima ukuwe na advocate, wakili. Pia simplicity of the procedures, ukikuja hapa una file to your pleadings through prescribed forms. Mushino mawana kuigembe kujikene mono na biashara semira akali nabo baliwa koti nijiruguriye kabatethia bonene. Tumamba tununu twakuma ngiri 500 kwena mamwanka ngiri 50 turi atusumburete antu betu naraba miramno oe wahonda na butwere kurutana muntu saitie mweri ngwe marake ya kwa polisi awikirwa obtaining akaomba wetara kwa polisi akaandikirwa obtaining kora muyire mbesa na atakuona na butatirimana no eringi ende nkombo skuru court nonto bakuyarua re na bomba kwithia bakireta manto small to Small Claims Court. Sisi haswa watu ya miraa, wafanyakazi wa miraa huwa tuna madugu zetu ambaye tunafanya kazi nao vizuri. Actually tulikuwa tunampea pesa order, alafu baada ya kupewa order walikuwa wanaletaka miraa, alafu mtu unajua anapofanya kazi kuna kitu inaweza ikakuwa kasoro kwake na inapaki. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini wa Maua, County ya Meru. Akariba ganga ni borete mwingi kurumira ukaria na kumenyera intobya untwire taikurungu na ritwara chomba caves kenda untwire bote kaure bakyaria kagita karaba kurungirete kurungu na bya inanduro baugita nengo ya mtu onde ukari intobibi bya untwire. Martin Mugambi na ripoti eje. Ere ntugo ya gukongwira uthongi wa marama tuthiurukirite kurungurie na ndurumbari cia kano wandia ganga iria mbiritie kutharara. Atongoria karina nkinya bia mabia gukongwira rera batongoretwe imukuru Anderson Kimathi mwambiria wokuria yabwe kurunguririe na nduru augite iria riganire ndikagita kare gukira na Kenya bakamenya kuri na gintu tagikendeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Tiono tutuatori bago kone twije nithagwa rena ndere ya mithemba tofauti ira ite confirmitwe ulaja bwayo kana waji bwayo tio tuije ni gikurukite kilomita 1.5 lakini twauga no mwanka twite ataalamu baada tayari nibokuona antu ba thirikari ba Kenya Forest Services ne bago tu support kenda tumba ku document na ndurere tumenyekane nira ulaja bwigana kumenyera kurungure na nduru na marama tuthiurukirite ikwinyiritwe kenda gutigira mamilioni mandere mithemba marama turage kurungunirire magutura ku ile ambayo itatusaidia kukuza na kuelimisha pia watu ambao wanatoka eneo mbalimbali na hata pia sisi wenyewe, sababu tumesahau traditions za Kimeru, si ndio? Na hata wengine wetu sisi tuko huku na hata hatujui wanyama ambao wanapatikana sehemu za Mount Kenya, si ndio? So these are the things that we also be looking at na zitatusaidia sana ku grow economy ya ire. Ukira kwena nduru baugite gugatetheria ukuria botari na nkinya thongi bwa kaunti ya Tharaka Nithi na nginya gutigira ntura ino cia kano igukira nkinya kimuturire. Mko karibu na Tharaka. Tunataka watu wakome kukata miti ya makaa. Instead tafuta njia nyingine. Si kuna tukuni kama hii miti yenye mmepruni hapa, hii ni kuni mzuri sana. Kwa hivyo watu wakome kukata miti, hata kama miti ni yako tukome kukata.
at least tuongezee kupanda. Si mtapeleka hiyo ujumbe nyumbani. Kiripotera Ndeto Chaweru kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram, mbĩtagwa Martin Mugambi. Akiama mwanya ba kithomo kuma Gembe North ni batarĩrĩtie wega na bata ya kuigĩka kithomo Ntereji bugĩte ni njĩra yonka ikomba kuonania antu na kinya kubokeria ũtũro-inĩ. Ni muriona mwago sukuru ne alenjoka senior school wondi ne ntunene gĩcigo kĩa Gembe North ntukwe gũkũngũĩra kithomo na gũkenera maumĩra ja KCSE mwaka mũthiru arĩa aritwa aciari arimu arũngamĩri bage kithomo na gwati mbarubange bejete ikumia mukira bwega kiatho na kyo mugeni wa gĩtĩo ethiritwo ari mũbunge wa gĩcigo gĩkĩ Julius Taitumu. Kithomo twĩra ikio equalizer ikio mbi ikio kihanania na bora popo change ya tubetwa inka kuretera kithomo ibo tukwaya na mbasari nikenda mutonyu kwa thoma muronyu kwa thoma kanorongi te lazima kutugenye wo kuthoma kenda wona ngwenje ane wetate ande etena adhomi eunende ya mwisho. Kama hakuna wasomi hapa hatuwezi tukaendelea mahali popote. No human is limited. You are not limited by your circumstances. Ote limited ontonjo usie now. Njo usie ya the relevant authorities bakadili asio. Bo te wati ukuma kiongoni kya kukutu ko te thoma ansi kwena njo. Ko tu ko te thoma ansi no to tasiro no atasia. Ko ke skuru wena roko. Balance hiyo, chota maji, tenga time yako na usome. Ni ara nkuruki kugweti na kwerekana ati miaka ije mekai ethiri kithomo gĩcigo gĩkĩ kĩethiretwo gĩgĩũkĩra na baba inge kwethira bagĩte university mũbunge Taitumu akinyĩirie na kuwa bũbũriumani na ũtongere bũbwega bwa kinya gĩciaca tũgwelelecia performance kuma 2022 2023 2024 2025 tonanoka na baubetite baitasia mwanka bakinyariko alito manana mwaka yuyo ya Gembe North constituency bakaita university mwaka 2025 mwaka mudhiru yoyo ya 2024 walienda university takriban 500 mwaka wa 2023 around 300 students went university ukirundi 2017 2022 alito baita university Gembe North ile watene bata kinyari to maana yele baraba go ya twajinda nao ibe yabe we legacy yo nonto idio ilikuwa maono yangu. Antone Ndeto Chaweru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobo. Kaunti ya Isiolo nĩgwetĩte kaunti ĩrĩa ĩrĩ na namba nene ya makarika ja ntano cia nabari na gĩcunjĩ kĩa 66 kuringana na rwangi rwa KNBS agwati mbaro kuma Isiolo baria thirikari nene ũkũrũkĩra bodi ya FGM thirikari kaunti atongere bakendini na bagũtetera kĩoto kĩa mto nĩborĩte akari gũtigana na ũntwĩre bobo bara bũkũrũki nĩkagĩta. Kaunti ya Isiolo ni imwe kaunti iria itongeretie kiri ntano cia kana gaka riri na gĩcunjĩ kĩa 66 kirigana bobo ni kuringana na ũtuĩria bwa Kenya National Bureau of Statistics KNBS onto bobo ibutumite ndwanyi mwanya irio thirikari gũkũrũkĩra mbondi korona ntano ici obichie county commissioner thirikari ya kaunti ya Isiolo atongerio bakendini ateteri ba kĩoto kĩa mtu na inya baria bana kũrũkĩra ntano ikwejamo kenda kwarĩria itumi bia ntano ici kwethera chingi kaunti ni ya Isiolo. We have come to Isiolo to engage with the stakeholders. Today we had a meeting with the resource persons, and our meeting was graced by the county representative of the county commissioner and other key stakeholders. Wananchi wenyewe hawajataka hii maneno hii iishe, kwa sababu kama ni kitu ambayo ama jambo walikuwa wanataka iishe, hatungekuwa tunazungumzia hii maneno. Wakafanya another statistics na our prevalence hapa Isiolo ikawa 66 ama 66%. And we should not allow it as a community, as a county to continue. Kiriro toirero atongeri bakendini bagondokirete ntani bakiromba akari gochiebaniri nacho bakiugo tino ndini itikiretio onto bobo. Hii tunasema FGM haikubaliki kikanuni, kikatiba na kidini. Kwa hivyo tunaomba tushirikiane pamoja ili tuweze kumaliza. Tumegundua ya kwamba changamoto kubwa ambayo inafanya takwimu kuendelea kwenda juu ni ukosefu wa ile awareness.
nabo barene atiteri bakioto kio muntu na bamwe baria banakurukira ontu bubu ibarombete akari kwithirwo bakiechiebanire no antu chacha na rire makarika chacha karika kana rire cha kwenda gukarika baringe ripoti kiri bodi chikienda kutetheria twana tu twari. So ukijua kuna msichana ambaye hajakeketwa ako kwa hiyo kijiji yako, chukua jukumu kama lako, umlinde huyo msichana. So wanakijiji, tafadhalini msinyamaze. Ukiona mtu anafanya kitu mbaya, don't be afraid. Inke reporter Antato Chawero kuma Isiolo, Beta Bantam Murangiri. Akari bayambu ni bagunikite na utungata bothere kumakire ataramu mwanya bogi mabamwere magana jakari barunyenjes bagi kinyakenda kwa mukira utungata bobo arabatari gwitoraniria ndera kuri na mubango tajuju kenda akwewa utungata. Magana maekari amwena wa Kianjokoma ni magunikite na utungata wa urigiti thiini wa thibitari ya Kianjokoma gutari na marivi kuma kuri marigitari athomeru marwaru ngurani. Guku andu onthe magitaragwa gukorwa makigwata utungata ta uyu tene mbere ya urwaru wimbe niguo mathondekeke na uvuthu. Twathi uguo no kwithira mathina maria marauraga andu mirimu ikimenyeka kavinda karivo nekavota kuthondekwa. And we will also be organizing screening outreaches at the ward level as well, so that when we call for those screening, come so that you are screened early. Screening means we test to see if you have the disease, and if we find it early, we are able to treat the disease early enough to prevent complications. Wauguo ekari aya ni maravoya marigitari aya angathi cia iguru gukorwo kuo thibitari ino kengi niguo gutangikira arwaru aria matari na uvoti wa kuthi thibitari kundu kurasa. Nareta mutumia wakwa thibitari na no arorwo ni ndagitari iria irae kuo na nima muvura mbisa koguo ni mandethia na njira imwe nene muno uria ningiakorwa na ningiavuta kuthii Kenyatta no ni mambo kwandi na Kenyatta kiu ni rae muthiei nitokora tukireta na mirimu menge miriri nitokora mwane kuthii kuri Embu nitondu sometimes no ndo amatha wana kana maundu mama mirithire nwaru umuthi nitwiyumiririe nitondu umuthi niturugamiritwe ni thirikari yetu ya Embu. Ni macoketie ngatho ni undu wa urigiti uyu utari na marivi na ndawa iria maverwe. Nie niraukite nundu wa guturwa ni mukurukuthu ngunde ndawa na nina kundua na uga mwathani arogocwa nundu nina kunda wana wingi no gukunda tutinerwa gutire iye kwe ni twanyua ningiuga Ngai arathime. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Eric Kome na ngina urani chibwa location ya Ngonyi Menti North ni bejete amona kugwatanira kiri mubango ja kwandamite ontu bakuga barenda nande kwirutaniria na gutigira ni bakwandamite ngiri 3 ndene ya mathaa 30 irinjira erekia gukungwira miaka 30. Eric Kome kuma Ngonyi North Menti na kinyete muthitoni wa Muchene kibiriche gicigo mbunge kia Buri kenda kwandamite ngiri 3 gwa kagita ka mathaa 30 agikungwira ntugo yake ya guciarwa. Mathaa 30 untu angu celebrate miaka yakwa miaka 30 irampombeta gutura nthiguru neje no ntu ba gutura nthiguru neje ilazima njokia nkatho ke muthetu na kinthiguru through kwandamite. Ria njira na idea ambira na kwenda celebrate birthday yawe ndaugaga kwenda inyombikia vacation ya mami owe lakini ambire vacation iranga wiki muitone so ambira na nditukeja muitone kwandamite. Gitumi kieriki kuya na ithugania riri utegete 15 billion trees timite mikai mite mingi mono nto orende 50 million anto 50 million tegorone kwandamite 15 billion tikinto kinini kwa hiyo ntoto batu witoma inde toreka thito muno na atongoria bagi ukaria na bari oba muito baraba kuga ni tagaria riri ekarira erekia thukitie. Sheria ya msitu imekubalia mwananchi ama community ambazo zinaishi karibu na msitu kuhusika katika uhifadhi na ulinzi wa misitu yetu, na kwa hivyo tunashirikiana na hawa kwa karibu. Tuko na target kubwa ambayo tunataka tu achieve
kama county, na tunafurahia kuwa Eric amechukua hii initiative ili apande miti, ahusishe wengine, na tunaamini kuwa vile amesema initiative yake ataweza kuiendeleza zaidi. Sisi kama serikali tutaendelea kumshika mkono na kumencourage ili aungane na vijana wengine wengi ambao wako enthusiastic kuhakikisha kuwa misitu yetu imerudishwa vile inastahili. Kuma gicigo mbunge kia Bore, nkiripotera Wero Njuma, niukambetaga ki Mutegi. Muthe Johnson anjirendi kwibwaga nontu bakona kanya kagwatana about chamane karen tukarojo kiri Wero weekend kwendere kagita gakega mbitagwa Ntinyari Kinyomo na nirio Mathithio ni Maureen Kirimi nyuma ya kagita ate kuraja ni mubango cha The Plug.